Is-sistema falliet u naċċettabbli l-infermiera waħda spiċċat il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Kienet din l-ewwel reazzjoni tal-MUMN wara l-konklużjonijiet tal-inkjesta illi saret dwar l-għajbien tal-anzjan Cialifino. Bil-gvern tefa' bis-tort fuq l-istaff tal-isptar mingħajr ma ntrefet ebda responsabilità. Is-sistema falliet f'San Vincenz de Paul? Is-sistema f'San Vincenz de Paul ma fallietx. Li joħroġ deklarazzjoni li il-sistema ma falliċ, tidher mhux tal-lija falsa, tal-li tikkontrasta bi kbir. Il-miżuri kbar li daħlu wara l-inċident li nqala dal-każ tas-Sinjur Fino. Mbagħad niġu ngħidu li s-sistema ma falliċ. Kif jista' jkun meta dal-miżuri daħlu kollha issa? Skont protokolli kien maqbul bejn l-MUMN u l-Gvern, is-sala kwistjoni suppost matul il-lejl kellha żewġ infermiera u mhux waħda. Għalhekk qalet il-Union il-fatt li kien hemm biss infermiera waħda on duty f'dak il-lejl huwa turija ċara ta' kemm is-sistema fallit. Bil-persuna responsabbli l dawn kollu huwa l-Ministru tal-Anzjani. Dakinhar fil-ward kien hemm 4 membri tal-istaff. Dakinhar il-ward complement kien 34 pazjent. Il-ftehim li b'34 pazjent ikun hemm 3 membri tal-istaff. Hemmhekk għala volja kien hemm 34 u ma ntlaħaqx it-threshold ta' 36, dakinhar il-ward kienet għaddejja b'4 membri tal-istaff. Min qed tgħid li waħda kien hemm, nurse, li kienet reliever terġa'. Mela jekk qed tistaqsini d-dettall ngħidlek li dakinhar kien hemm nurse u 3 carers. Kien hemm carer ieħor li kien qiegħed constant watch ma' resident ieħor. Jiġifieri biex inkunu preċiżi, dakinhar fis-sala kien hemm 5 membri tal-istaff. L-ewwel ħaġa carer minnhom kien assenjat ma' pazjent wieħed. U hemmhekk suppost ikun hemm ġiex infermieri. U suppost hemm ġiex infermieri mir-rapport xjentifiku li kkommissjona San Vincenz stess li kull sala bil-lej ikollha ġiex infermieri. Ovvjament ma kienx hemm u kulħadd jaf rapport li sar snin ilu u laqas ma jiġi segwit. L-isqarrija tal-MUMN tgħid li biex l-affarijiet ikomplu jiggravaw in-nersi kienet xogħol matul dak il-lejl kienet reliever li għadha kemm gradwat ftit ta' xhur ilu u għalhekk żgur li ma kinitx taf lill-pazjenti kollha. L-MUMN ilha għal żmien twil twissi dwar il-problema ta' nuqqas ta' infermiera u li din hija bomba tal-ħin. Iżda l-Gvern spiċċa tefa' t-tort kollu fuq il-ħaddiema minflok indirizza din il-falliment li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdied. Jew waħlu sa kollox fuq iż-żgħir, is-sistema s-sortu, rapportamenza dejjer il-biċċar. It-tobba ma semmewx, il-Gvern laqqas mela min semmejna żgħir. Il-carers u n-nies iċ-sala. Hija ħaġa tipikament li tiġri hawn Malta fejn ħuta kbira dejjem inħalluha tiġri u l-ħuta żgħira nitfawla l-attakki kollha fuqha. Fid-dawl ta' dawn kollu li MUMN hija kommessa li tagħmel minn kollox biex tissalvagwardja lill-membri tagħha. Għalhekk immedjatament se jidħlu fis-seħħ numru ta' direttivi fosthom li f'San Vincenz de Paul u residenti oħra tal-anzjani mhux se jaċċettaw iktar pazjenti sakemm fis-swali kollha ta' San Vincenz ikun hemm żewġ infermiera matul il-lejl. Apparti dan f'sala kbira m'għandux ikun hemm iktar minn 30 pazjent u kull sala għandu jkollha mill-inqas 3 infermiera matul il-ġurnata. L-MUMN qalet li jekk jittieħdu passi kriminali fil-konfront tal-infermiera li kienet xogħol dakinhar li ħarab Cialifino mhux esklus li jittieħdu iktar azzjonijiet industrijali.